I prije svega ljudi ostavite like. Znači ako može ovaj video do 3000 lajkova, zašto? Jer mi obećavamo, ajde. A ako pređemo 56.000 subscribera do 28.3. 7 dana posle tog izlaze telefonske zezancije. Znači 7 dana telefonskih zezancija. Idemo do 56.000, onda sa telefonskim zezancijama 7 dana idemo do 100.000. Ćao! Surprise, motherfucker! I pozdrav ljudi, šta ima što se radi? Dobrodošli u novi video na našem YouTube kanalu. Danas kao što vidite radimo novi challenge, tačnije quiz. Koliko smo perversni, ili mi ili vi. Koliko ste vi, a koliko mi. Napišite u komentar. Ćao. Mi, pervezni. Kaže, prvo pitanje. Kad na ulici vidiš prelepu devojku, na šta pomisliš? Zaobići ću je, ali ću je krišom pogledati, lijepa i malo ću da je pratim, da vidim malo ovo ono, zamisliš je golu, ima lijepu kosu i lijepe očima, da ni zadnjica nije loša. Evo ovako, malo ću je pratiti da vidim ovo ono. Ne moraš čitati pitanje, ja sam čitao pa ću onako. Hoću opet, moram pročitati. Kada na ulici vidiš prelepu djevojku, na šta pomisliš? Zaobići ću je, ali ću je krišom pogledati. Lijepa je. Malo ću da je pratim, da vidim malo ovo ono, znaš. Zamisliš je golu. Ima lijepu kosu i lijepe očima, da ni zadnjica nije loša. Pa da kažem, sam lijepa je, glupo bila. Zamisliš goli, a debete, jebi ga. Pa većinom ovo zaobiđeš je, ali nakon pogleda, znaš, nasmijaš se malo i tu. Ajde, idemo dalje. Da li znaš šta znači termin guznje crijevo? Pa naravno da znam, ja to uvijek spomenem, ne prvi put čujem, ovo iskreno prvi put čujem, guznje crijevo. Da li znaš šta znači termin gužnje crijevo? Pa naravno da znam, pa normalno, ja to uvijek spominjem, ne prvi put čujem, znam, ali izbjegavam da mislim o tome, tera me da povratim. Čuo sam par puta, naravno. Što je to? Gužnje crijevo? Pa naravno da znam, ne prvi put čujem. Koliko puta na dan ti se desi da ti na pamet padne nešto stvarno nemoguće i neostvarivo? Pričamo o fantaziji. 5 puta na dan. On se... ali 5 puta na dan najmanje, mislim. Zavisi kako kad. Zavisi kako je ženska u pitanju, ako pričam tako o nekom. Ali ajde reći, napisat ćemo 5 puta na dan najmanje. Koliko puta na dan ti se desi da ti na pamet padne nešto stvarno nemoguće i neostvarivo? Pričamo o fantazijama. 5 puta na dan najmanje, kako kad, ne tako često nikad. Često nemoguće, 5 puta na dan najmanje. Omiljena hrana. Banana. Krastavac, jagode, mlijeko, meso naravno. Omiljena hrana. Banana, krastavac, jagoda, mlijeko. Da li poznajete neku stvarno perverznu osobu, da li ta osoba uticala na vas? Perverznu osobu, da nikad u životu nisam sreo tako nekog, da i vama je promijenilo pogled na svijet, ne vjerujem. Jesam, ali izbjegavam ga je. A poznajem poneke, ali nije promijenilo svijet. A šta da odgovorim? Ne vjerujem, ajde. Da li poznajete neku stvarno perverznu osobu i da li je ta osoba uticala na vas? Izvim brate, čuje se. Nikad, vi ne znaju pisati. Nikad u životu nisam sreo nekoga tako perverznog, da i veoma mi je promijenio pogled na svijet, ne vjerujem, jesam, ali izbjegavam ga. I veoma sam srećan, jesam i veoma sam srećan zbog toga. I fali vam ovdje još jedan, eto ga, kraj mene. Ajde, šta ću staviti? Jesam, ali izbjegavam ga. Da li ste čuli za sljedeće izraze? Budite iskreni, dromfulja, sokaca, fanfuljina, tofuha, pitlolina, snjarulja, fukara, horn, drocan, minđije, džana, kurava.
Profukunjača. Pa čekaj, evo možda. Urava, droca, fukara, fuha, fanfuljina, dronfulja, 6. Možda ima još 7. Čuo sam da 2, 3. Tu i tamo, aj to i tu i tamo. Da li ste čuli za sve sljedeće izjave, budite iskreni. Dronfulja, štokačara, fanfuljina, fuha, pitlovina, snjarulja, fukara, horn, droča, što je ovo majko, minđije, džana, kurava, ali kurava ne kurva, profuknjača, opajdara. Čuo sam za 2, 3, znam li sve, ne znam, samo tu i tamo, ajde ne budi. Kaj, sa koliko godina ste počuli ima? Jebi, ovo valjda treba biti, jebi ga, koliko sam imao godina. Stavo, daj, imao sam najmanje, sigurno, imao sam i manje od 10, sigurno. Ajde. Dobar si. Malo si perverzniji nego što bi društvo od tebe očekivalo, sve svoje perverzije voliš, a i ne stidiš s njih. Jest, Boga! Evo sam ja, djevojke, izvinite, ali takav sam kakav sam, kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa. Sviđam ćemo se, kad tad, vjerujte mi na riječ. Javite se meni i upoznat ćemo se. Vidimo se sad. I za kraj, za koliko godina ste počeli masturbirati? That's it! Jesi ti? Zlatna sredina, više ne stavio krasavac. Pa možeš reći da si normalno perverzan, ali ne pokazuješ to u okolini, imaš dobre potencijale, ali ne iskorišćavaš dovoljno. Ajde, hvala, brate moj, ti dobar. Zlatna sredina, jesi ti zlatna sredina? Nisam. Što ti zlatna medalja? Ja sam dobar. Dobar, a? Još gori od tebi, imam više ona. Ja sam zlatna sredina, eto kad bi do moj... Brate, pa mogu